ممكن اصلي؟ ها ممكن. انا فاشله السجاده وعايزه اصلي، مش عايزه اعطل. انتوا عارفين ان انا لما بقعد ابصلكوا بتعطل كتير. دي بقى السلبيات اللي في القطط، ان انت لما تقعد يعني لما نقعد نبصلهم كده ها بنسرح في جمالهم وحلاوتهم ها ونتكلم معاهم ونتناقش وننسى اللي ورانا. بس انا دلوقتي فرشه السجاده واقفه عايزه اصلي. يعني اصلي اما اجي انزل اسجد عليهم وربنا ما بيمشوش. يعني ما تتخيلوش ان هو يعني ما بيمشوش، بيفضلوا برضو يلعبوا كده حواليا، ولا ايه طالع فوق ظهري وانا بصلي، فوق كتفي، فوق راسي. يعني مفيش احترام خالص ابدا خالص. ها وبيتا واقف كده زي النهار، وقدام شويه واقف الولا بسبوستي، وهناك خالص شحبورتي. شايفين اهم؟ طب دول مؤدبين بعيد عن السجاده، عارفين ان ربع هتصلي. لكن دول بقى زغنطتيتو تاتاتاتو دولت. شفتوا الغابات. عايزه اصلي يا جدعان، عايزه اصلي يا جدعان عشان عيب. ها انا بقول عايزه اصلي، انا بقول عايزه اصلي، انا عايزه اصلي كده. بص بقى، انا ببقى عايزه اعمل ايه؟ حرام بقى اللي بيحصل، حرام اللي بيحصل. يا رباب حوشيهم دخليهم الاوضه وصلي. انت اللي حابه كده، انت اللي حابه كده يا رباب. ها انت اللي حابه كده تقعدي. شايفين اه هما بيصدقوا يلعبوا معايا عشان انا ما بقعدش خالص، او بيصدقوا ان حد يلعبهم يعني. ماشي بص شايفين اه سيبي يا بيت. لا اله الا الله محمد رسول الله. شفتوا ايه رايكم بقى؟ صباحكم عسل. لايك اشتراك كومنت، قولي يا رباب. سيبك من اللي انت فيه وروحي صلي، مالكيش دعوه بيهم، خليهم يتنططوا وانت روحي صلي. صح ياض يا بحورتي يا قمره يا اختي بيتا. يلا اقول لكم يا جماعه والنبي ما عايزه اقوم، مش قادره، استغفر الله مش قادره. بعد ما بيقعد ما بيعرفش يقوم بسهوله. يلا اسيبكم على خير حبايبنا، اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نبي بيت عسل يا اختي.